anakmu, poin tubuh Diau, oi Tuhan. Dengan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu terbitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus bertakau, Om i keginavan di kinaingan, Om i kepisaan di Spiritu terbitua, menyampaikan Diozu Saviavi. Om menyampaikan seluruhan. Tapi ko ngavi, senangan rekatan de misa terbitua diti. Paghuto ko kongo de bos de kinaingan, Om katema di Jesus de meja de ikaras diti. Ano po tapi ko ngavi, mengaku de dosa ngavi de takau, Om kapapatonda na di takau sendi, de mamalamai di katapatan tahom lati terbitua. Mengakun so, de di kinaingan tafakas, Om de Diozu ete pinai ngavi, de nakapimidoso zo ozo, ipamusavan ngaviku, Om ibos ngaviku, inunu inaimaanku, Om idunu iauku nang zanda mimang. Maza nuda hasaku, maza nuda hasaku, maza nuda hasaku tagaso kozo, itina pogi, dumakinsian zo di meri, i obitua, benti hambus hahangai, salviavi di tasab, Om santi ngavi, Om Diosu tempinai ngavi, dosu membayang mentok dogo, dari Tuhan kinaingan detokau. Kikosenan ada di detokau ikinaingan tafakas, memahiong de dosa ngavi detokau, amagavit detokau de kaposizon selajur. Amin. Tuhan kasianaino, Tuhan kasianaino, Kristus kasianaino, Tuhan kasianaino. Tuhan kasianaino. Kebentugan dari kinaingan, idi takapaskozo, Om pipabasan de Tuhun ngavi, tamafasi ke gigi navo de itana, mengazo zikadiau, sumamba zikadiau, membantu zikadiau, manak zikadiau do kapadang ketahuan ngavi, montok kebentukan nu tagaso, Tuhan kinaingan, laja pensyurga, oi kinaingan tama tapakas, Tuhan Yesus Kristus, tanak nanak tontay soon, Tuhan kinaingan, domba di kinaingan, tanak ditama, mengidu kedidoso ngavi di pemagunan, kasianai do idagay, mengidu kedidoso ngavi di pemagunan, taimo osambayangsa, pina ikaw kodi apananan ditama, kasianai do idagay, tu iziziaw no iiso tabitwa, iziziaw no ituhan, iziziaw no itakapaskozo, Jesus Kristus, miampay di Espiritu tabitwa, di kebentugan di kinaingan ditama. Amen. Kanau sumambayang. Panakno ay Tuhan, dumamantang sa kinada tamay mo om gabinavo dengan tabitwa no. Tu au ka insan mamahiyong do kapatanudan no, do santob di pinatonda no, do agyot do id pinasungkadan do kaginavan no. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanak no. Imamamasi om mamalinta miyampay diyaw, om id kapisaan di Espiritu tabitwa, iso kinoyngan, mantok sa hihinaid ay so kapupuson. Amen. Pembahasan manta di Profeta Jeremia. Minabo si Jeremia, ongo ku dagumo ko zo o magahimut ko kamay dago, ko titigog, ko undo si o posahi do pisuk. Habano isido, kano habano toko isido. Sabiavi i nangobas haid do mambahut dago, do mandad do ko tuanku.
o imbazat pada isido kumadait kahasan, tadi kanu toko di do mga magaha di sido, kausi di toko di sido. Nga idamping ko Tuhan, bontugan tinama koso, kasalui igagut kungavi, o kuasa, o bulalaw, do ko tuan diho. Dihono do ko'y kumikuman, do so hihinaid, au ahivan. Ngay siyaw na po, o Tuhan, do manampuan ngavi, ijaw monaizuk miyampay do katuhidan, monaizuk do ginavo om pamuandaman, pakita no zono do kapamusiano day diyo. Tu nakaintahang kuno o pinggisaman ku day diyaw. Hozo no day di Tuhan, pozo no Tuhan. Tu pinagabas di sido ikaduduvo di masikin da mantad hongon di Tuhun tangalat. Ibos di Tuhan. Id ko ginawa no tagazo, simbauzo no oy kinaingan. Kaginawa no tagazo, simbauzo no oy kinaingan. Montok diaw no, do umundos sozo, do hundat ngabi, do nahopot do ko'y kumikuman o bosku, do nadadizo do sang kasubazan, do dito pinay ko ngabi. Pain susubay man ta dita nakusay ngabi di ina ku sandi. Sumingkahab o hizab ko, montok di amin no, om pagkagahundat ngabi, igumaga diyaw, o umatu day dogo. Id kaginavan no tagazo, simbauzo no, oy kinaingan. Itino sambayang ko day diyaw, sambayang ko montok do kasyanan no. Id kaginavan no tagazo, simbauzo no, oy kinaingan, miyampay sa kaday no, iaw insan do aw otuhok. Oy Tuhan, simbano, tu otahuod iko ginavano, id kabinsyanano, taguvang no dedogo. Id kaginavano tagazo, simbaw zono, oy kinaingan. Konsiko itangasisyan doon tokakito diho, oti banasan iginavang habi imogium na kinaingan, tu makinangaw kinaingan, di ang sintukan, awi mamazada di supu nga bidaw, di nangabalantazan. Papazo na da di sido o surgam tana, ihada tom savyabi sa ngizon day diyoho. Id kaginavan no tagaso, simbaw zono, oy kinaingan. Pembesan, mentat suati Sankti Paul dari Tuhun Gavi do Rome. Nakaswang na vinon no dosa, minazada sanguhun, o mazada dosa, nakoikot o kapatazon, o mingkano, do nakatongkop do savya vinangun o kapatazon, tu nakapamidosa ngavi o tuhun. Do'y tinahid idvino no dosa, di aw po nakatak i undang-undang. Ay sa hay da undang-undang, ay sa di nakawasa da pabalatan na dosa, do nakadandang do undang-undang. Nga mamalintar sa mavyan na dosa, mantad na po di Adam, gisom di Moses. Sudong po tu, da dosa na po diyo, nga kon ikaw nakadandang do tombo nopo di undang-undang o kon kumiyaga di dosa di Adam. Izadam na po nga idupa di sanguhun di mikot nga agaza po hogo di titak o di kinutuan. Nungutapot na po do gumu o napatay mantad no do kinutuan na sanguhun. Hobi po do nakatapot, do nakoikot dahil ginuman na tuhun, miyaga da titak tomo di aw ontob,
I grasya mantad kinengan. Mikot maza di Tuhun di I Jesus Kristus. Ibos di Tuhan. Ibos na dade tonsi om pengizon pengamong dotoko dat savia vidi minanoy mo di sira no nuan di sira kuasa da dumadi da tanak ngavi di kinaingan. I Tuhan miampai Diozu. Pembesan manta di abal tavasi tabitua sinuat di Matthew. Sinunudan di Jesus i opodam duva da megal ditya. Kada kau kosisai. Tu saviavi i pentongkop da baina da avukaza i saviavi i penhosok nga kwentahang. Nunu ipabosan ku de Diozu da id totuvong nga pabosan ku nogi i da id kita daw. Nunu inangaw Diozu da id pinibuangan ngavi nga pabalo no da mantad di tingkus suzan da hamin. Kada kau kosisay da sentob kapamatay da tinan nga au imah kapamatay da kodudvo. Kosisay no di sido ikano mamunso da tinan kodudvo da idnalaka. Au konangko kano mamihi da duva tinan da pilit da sausin. Sundung patu da ingka nga aiso i da tongo songinan di da atu di tanah da au oihan di tama Diozu. No kuo ta iso da tobuk da tuhu Diozu nga nontob no. Dadi kada no ko sisay. Hobi po o hogo Diozu ko do notusan da pilit. Ingkano da isay no po i mga kundogo da dumbangan da tuhun ngavi. Nga mga kunzo nogi montok disido da dumbangan di amaku id syurga. Nga isay no po i mogohim dogo da idumbangan da tuhun, o himon kunogi da idumbangan di amaku id syurga. I abal tavasi di Tuhan. Tapi ko ngavi, kiva iti iso movie. Ahay dati movie, tajok ng pati di movie nga Ghost Rider. Kiva pipia pat diti movie nga iti na pa movie kiva sanguhon mohoing assistant na presida nga tanak daw. Kalajat na pa diti mohoing nga show popo tugadi dia kasi terbang itu moto dari satu tiang gol ke satu tiang gol. Jadi ikalajak daw tu sengen na pagadi da kiba show nga agmutuhon mikot ino tusin ano. Insan tadaw nalapas di show diti may nahik iti moheng di damin nga inipatanak daw nga na kalalampat. Sengen na pitanak no kay kat di damin nga nakita di sida imoheng daw natu no. Nasubasan iti tanak tu nakuti moheng kuti. O bakas o sihatom natu nga check di tanak nga kagita daw isa tubat kiba kalatas do pinapahe do itir pamuheng daw diti nga kiba cancer. 4th stage cancer. Kaditi tanak minumundom, I will save you. Noon na pamangan ko nga, I will try my best manuhong diti muheng ko ka.
Minaghum iti tanak the doctors giba panay de monuho nga au sino ka kito. Last na podi nga nako somo iti tanak de bomo. Deal na podi iti tanak yang pwede bomo nga mamahingos de toluo di mahoing daw. Adi na balasan ay sanan. Siguro di binasi kani de nung kiba deti de batas de pinampang deti kiba keho de mamahingos de COVID-19 kiba da bomo. Nga aiso diti pinampang nga aiso movie no kibariti deal nahingasan ni mohoing manta the cancer jadi sangya nahingasan tumi na humus bago da kalaja the show the papatulu di mutu manta di tianggol ke tianggol yang satu insana show daw diti nga sangya na pinatulu diti mohoing iti moto nga aw nakadampot de tiang di natu sido. Sangyan natu napatay. Jadi kahain ni pagditanak nga alwagi na daw tu deal na po nga posisyon iti muhoing ko nga baina napatay. Jadi uga diti tanak manisomo di bomo. Kada diti tanak tu nako di napatay muhoing ko. We have a deal to save him. Nga kada diti bomo our deal is to heal him from his sickness. Akon ko kapatayon mantad accident. Tapi kung abi, iso penentuakan data ko, never deal with the power of Satan. Dia lebih pandai daripada kita. Galitino pertama diri deal no pa nga ditanak nga mamalingos no do cancer akon ko deal apatay the accident. Apa sedi? Sangen do nakotgo diti tanak kadisido I will do everything. Membalas dendam. Apa yang berlaku mata di tanak, pasalangan ako deal dami yang paido bomo, dia kerasukan. Tikit-tikit tuong papanahon po siya moto nga apa niya mamapuy. Imoto nga menyelamat siya tulun. Dia menyelamatkan orang yang tidak berdosa. Jadi banyak dia selamat. Orang-orang yang tidak berdosa tetapi orang jahat dia bunuh. Man penibaw ti cerita at the end of the day, nasalamat iti tanak diti, mantad penulungan the girlfriend daw, dan nakasama da song hunda father, kiba ganaw po proses diti nga, au kudi po bosan, kamu tingu ni movie, at the end of the day, nasalamat iti tanak, mantad penulungan the girlfriend daw, melalui the song hunda father. Jadi nakuha to menderita Zul diti, pasal nga, agumo na takaw, si Zan. Agumo banyak yang kita takut di dalam kehidupan. Ada yang takut mati, ada yang takut mau kaya, ada yang takut kena numbur, nanti orang minta belanja. Banyak yang kita takut dalam kehidupan. Tapi isuang de bos de kinengan, Injil de baina na pediti, ngakibat tahu penentukan de kinengan untuk letokau, jangan takut. Pertama sekali, jangan takut untuk memberitakan kabar baik. I pembahasan kaiso ng otokau, i Jeremiah, kadi Jeremiah, sangenso no pada papabal kabal tabasi nga og mo yaw nangan dugo ipit ang balot ko di pagulo nga bay no mungunsa mang di dugo aw di anangan dugo memang do apatay zo akibat kalau kita memberitakan kabar baik akibat kalau kita meneruskan memberitakan kabar baik sebab banyak orang akan tidak suka dengan kita amukan do toko sangen po kiba mabos do oy ako alim-alim ko na di Nga, kita takut, kita malu karena cakap bila kita alim. Patut kita bersyukur sebab orang lain melihat Tuhan dalam pribadi kehidupan kita. Nga nako tu ay kumanta ko kumudufo kada Jesus de bos de tabi to deti kada ko si Zai do apatay. Nung apatay ko do sengen ko de pabal kabal de tabasi de kinengan. Ombay periti nga ay sinodi da kanto mamatay da toko, da secara physical, kiba iti iso penundukan da penabasangan, kemudian da dry martyrdom. Dry martyrdom na pa diti nga, witness, sumaksi tako di kinengan, da inanggot ako na po. Contoh na pa daw nga, nung kogad tako isa tampat, untuk da hari Minggu, salang obligasi kita da hari Minggu, kiba program da tako, utamakan garaja. Ipamunaman da tako, mesti magada ko penabasangan. Sebelum
anything pertimpun activity, saya mesti datang ke gereja. Ini pak kemudian do penabasangan do dry martyrdom. Kemudian do saya buat apa sahaja untuk Tuhan. Kami do untuk datang minggu. Nga mulong pia da timpu toko kakal do pada di recovery da PKP atau kogad penabasangan nga iso ikuasa di kinengan mentok da toko nung ginawar toko di damin sumbayang yang pada paganakan i kudus tulus untuk terus mengikuti live streaming ini. Sebab banyak di antara kita nih, tapi di parokia da toko kiba kabasian dari kiba iti mamung do live streaming da misa nga nuno mengandau tumudas-tudas do telepon, komen-komen wagu. Iti na live streaming, tapi ko ngabi nga, mengusup penamasangan supaya ka boleh ikut misa. Okon ko manak dokumendo, ay boleh tahan, haleluya. Au tagal do gadi, ming tudas di handphone. Focus on the live streaming, listen to the word of God. Kumatalun po, kada Jesus did, bos the Injil dabay no nga kada ko kosizay da mangakon da ikinengan no i Jesus no ikinengan tu vokon da toko sumono nung may akan hilakaday nga malu-malu po da mananda salib mungkin wokon da toko de damin nga au potegya di amu nagi sumbayang may peda paganakan au nagi mangusub da paganakan no sumbayang kada ko toko kay kumay da mangakon i Jesus na pang ikinengan. Tu kada Jesus, nung aw ka mangakon, da zone ikinengan nga, zone nga aw na mangakon, da papay hadiaw, da tanako. Ikalin di bos di fara ditino, tu i Jeremiah di pembahasan kaiso, inangoto ko di timpo diti, aw sido na ikuman. Kada-kadi Jeremiah, walaupun saya punya kawan-kawan tidak menghormati saya, mereka tidak lagi berkawan dengan saya, mengutuk saya akan tetap mengikuti Tuhan. Sebab saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Kata ko na kita. Dari keposisan data kau tu mulong tu aku kan penambasan ada tim politi tu audiga ke banal di pemerintahan nga I will remain faithful to him. Yang pwede paganakan. Ikalin bos di pada tu nung tumanod ko di misa the live streaming nga tumanod di yang pwede ginafo. Okon ko pendikadi ka minum-minum de bihom i mikinango di live streaming. Jadi pwede ko ngabi pamalhawan pada kenengan untuk ketitensanan i pembahasan kumoduan nang otoko i Santo Paul in the boss de turunnya Roman the root of death is sin. Sengan to kuno pagi ada mamidoso nga apa tayo toko kadi Santo Paulus nga kadi Santo Paulus do pina mapapahid toko nga the root no pa nga matadi Adam Eve disobedience, pride, tu kadisido saya juga ingin menjadi Tuhan. Karena di pembahasan kay sedih itu iti lajak ngawi kita kasih bunuh ini profet Jeremiah sebab dia menghalang kita untuk berbuat baik. Kita harus yang berkuasa. Nga root nepo nakura tu kadiki i raja dari kita bunuh Jeremiah pride kesombongan. Ini iduan datakaw. First kita buka kesombongan, sehingga pada edu itu kesombongan di keposition toko nga edu na di dosa. Sehingga pada edu dosa nga kita di keposition toko nyampai di kinengan. Tapi no tapi ko ngavi di tadano gede baino nga kita merayakan Hari Bapa. Hari Bapa na pariting nga untuk okon ko montok the father kia. Kiba no temo ko ditino Happy Father's Day ka nga. Iti na po Father's Day ditinga okon ko montok dagay. Montok di tapak di kiba tanak, kiba paganakan. Kyo. Anda mana dari zuti kyo, kiba mohoing di nakasavo kiba tanak. Kiba tahu paksun mantad the father, mantok mohoing kusay ngabi. Dari nembo kono po, nung aw katandod nga, nung pentanod mohoing tondo, tanganak nga, man posundo iti mantok mohoing Diyosu. Kaiso, mantok mohoing, jangan takut untuk menjadi ketua keluarga yang kudus. Tu mohoing no po, nga kategis pertama. Fungsi ini pada mohoing, kusay ni nga katua ada, nga tando nga buli lagi, pi sakadungan tandum kusay, nga mentok damping nga kusay, jangan takut kada ko si jay de jumadi de
ketua keluarga i abitua. Tu manta da sakramentum da pisasavan dia zu. Nakatimo kada kuasa the power the sacrament. Megalagi dia natemo da the father da mambitua da paganakan. Awitaniti i paganakan dia zu. Kemudian untuk mahingkusay, jangan takut untuk mencintai istri kamu dan juga anak-anak. Mungkin kiba nadi matu iti mahing to kadakusay do tidak sudah mencintai istri. Kakalkan. Bagaimana untuk pada nga bagaimana untuk terus mencintai suami istri, anduman bagu dia zui the first love. Sangan kau dendak piso mo di pagulupo. Apa yang membuatkan kau tertarik dengan istri kau? Apa yang membuatkan kau tertarik dengan suami kamu? Ini akan menumbuhkan kembali cinta kasih dalam keluarga. Mantok do mohoing do kusay nung bayna sebab nga hari bapa kamu boleh res lah. Nung temema isyaw mo gansok, bayna ako din mo gansok, mga pa pambuli 2 set, manginom no, the 2 set the tega. Nung kiba hobi menelpon di Father Tino, kyo. The kiban hobi lah, nung aiso, tidak apalah. Father sendiri-sendiri mo boleh. Tahuri na po di mantok na moheng kusay nga, jangan takut untuk melayani. Melayani dalam keluarga, melayani dalam kerja, inonggo ko na po, tempat kerja, bawa Yesus. Di mana kamu berada. Lebih no, tempat pekerjaan dia zo. Megal di kibati songhun theologian sekali sido inanggo kuno pa nga tangan kanan bawa Alkitab, tangan kiri bawa newspaper. Kamuzo na pa nga akon ko pamagunaan na po salita nga kibag kinaingan nagi id kapasizon salita dia zo idnanggo ko na po. Lebih po tempat de pekerjaan dia zo nagi ipaganakan. Matari dito pili ko ngabi maso ni Father mantok de moheng ngabi da kusay Happy Father's Day mantok dia zo. Tapi mo balakat kinengan, mambalakat dia zu, atatamis ko na da. The kapiman toko, the kapituhan, the grasya di kinengan, the mengunsup the toko, the papahapabal, the apal tabasi the tibitu aditi. Kalau dito piniko ngabi, imasa the tibitu aditi, kalau demikian di Jesus, karat toko ko si Zay demikian di Jesus, dan misa the tibitu aditi, tu natutunan toko, the Jesus no itabud the kabituhan, tabud the katungagan, di tainsanan i atumbazan inasangano daw. Sumbayang toko di sambayang di otumbasan. Otumbasan zo iso kinoingan. Itama tabakas. Monodo datavan tanah. Dasa viavi konunu akito aw akito. Otumbasan zo iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak 20 soon na anak di kinoingan. Na anak di tama dapaguhu sa viavi umul. Kinoingan mantad kinoingan. Tanawaw mantad tanawaw. Kinoingan tatapot, mantad kinoingan tatapot. Nanak okon ko tinodo, sa pimyonsi miyampay di tama. Maza di sido o sa viabi do na todo. Mantok do toko tuhun ngavi, o mantok o pamasizan do toko. Suminunod isido mantad syurga, o maza di spiritu tabitwa. Nadadi tuhun do idhahangay Mary, o nadadi do tuhun. Montok sabab do toko do nakapapak isalip do disibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatazon nahobong timnungag vagu ontok ditadaw kumatahu id katunudan miyampay di buk do tongabitwa minisabat isido do syurga pino ikaw did avananan ditama mikot may vagu isido id kabantugan da mambisala, da singimpasi nangapatay, kapamalintaan daw ay sa may kapupuson. O tumasanzo, ili spiritu tabitwa, ituhan imanak da kapasison, imuzu manta ditama ditanak, imyampay ditama ditanak, da sambaon o bantugan may, nakapos maza di profeta ngavi,
Atau besan zo it iso eklesia tabitua. Angakun zo de iso kepesuan. Mentok di kepahiangan de dosa ngavi. Manad anda zo di ketungagan di nang patay. Di kapasizon de pemagunan demikot. Amen. Misano po nga i kapangangakan do kapanimungan do toko de pisompuvan di don Christian Katolik do may do opo iti mugad toko no da do mongay papabagi de devokon di titak ngavi inetay mo do toko. Kalau na sumambayang montok diho i aino miyampay do toko di bayno. Sisimba na po do toko nga paugado zikeno ay Tuhan. Pogada sikaino, oy Tuhan. Montok disenduvan kapatakan tahuduk kumada diho. Iaw po nakokongo di kawasyan tinahuwad di tama. Kanono sumubayang na di Tuhan. Paugado zikeno ay Tuhan. Montok di kapatihamusan tapiumanan id sambayang. Untuk minsud toko do id misaditi. Doi katindapan tohi di kointohuan tabitwa. Miyampay na dada toko do id patitikid tadaw. Do masa toko papanaw di kalajang avi do toko. Kanono sumubayang na di Tuhan. Paugado zikeno ay Tuhan. Montok di pinulokis dahang do toko. Damungoy tambuhoy di santob ang ada do toluo. Hohobino itoluo do COVID kopadam sisam. Iyong asanghunan ngavi. Do mahud-pahud na da ikinaingan do tako. Do magavit do kahingasan. Pibabasan kuma doid diyoho. Kanono sumubayang doid Tuhan. Paugado zikeno ay Tuhan. Montok do kapamogisan tatapot di kawasyan poing kinaingan. Mi katabasan inatoy mo datako doed misa diti. Miyampay diho ikiva kasusan ngavi tagazo. Miyampay do mohoing diho. Mangingya toy pakaladyan diho. Kanono sumubayang doed di Tuhan. Paugado zikeno ay Tuhan. Kanono, makitampong ni tinarat ako Sancti Maria, montok sa via viditi pinakinsyanan nga vidat ako, miyampay sumubayang tako. Ave Maria, napuno ka da grasya, miyampay diyaw ikinaingan, bitwa kay tanga sa via vitando, bitwa ituva di tinanoy Jesus. Sancti Maria, tinarikinengan, pakinsanay ko'y tun ngavi mamimidoso, dabay no umuntok tiyam, kapatasan sa. Amen. Oy Ama, napalakatan si kay diyaw miyampay di boss no, dabay no pengandad si ko'y no, di balakat no, doit oy karistia, no ikavosyan tinahuod, nakatak no di dagay, kabagi na da, Dagia miyampay di kinevaguban no ngabi. Kaampay no, iay no, da idmisa diti, da tadaw bay no. Maza di Kristus Tuhan sa.
Azo ko na Tuhan kinengan desa bebe binangun tu masa dok vosiano nakati masikai di loti takon sa diaw tu varita na kalaja dahongon nga di tinaw tuhun dumedema iti matak dagay di loti dok posison. Azo ko na Tuhan kinengan desa bebe binangun tu masa dok vosiano nakati masikai di hing anggur takon sa diaw tu badigvas anggur kalaja dahongon nga di tinaw tuhun dumedema iti di tinumon dok kasunubanansa. Imang sambayang ay tapin ko ngabi, da kahubukan ko Diyos ngabi, o temo na da, da di kinoyngan, itama tavakas. Temo no ay Tuhan, ikahubukan do kapibabasan kaasaan, panakno do hidangan maza do kay maandi, papatak sa kinada do titaak do kinavo, kapaponsikaw de diyaw, maza di Kristus Tuhansa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, Umiyampay sa nuban, poin savato o ginavong ngavi Diyosu. ang sabaton sa ngabi kay Tuhan. Kano manak do kapanong katawhadan ngavi, do di Tuhan kinayngan do toko. Katunod, matuhid. Tototopot do katulod do matuhid iti, kalaja za kapamosisan sa, tamemo midaban nopo do manak diyaw do kapanong katawhadan ngavi, oy Tuhan tamata bitwa kinayngan tavakaskozo aiso kapupuson maza di Kristus Tuhansa. Tu guminana voko kozo di pamagunan, doit kosenanu pinawagadan si kay diyaw do manonobus, mamamasi miagaldagay do itsa viavi kanunu nga doso po, mo'y dakano kada guminavo do idagay, do nunu gini navo nu do itanak nu, imazak disay do kabingmazaan do katanduhi zikoy do sonto blino diyaw do titaak, do maza do mamimi doso, matagyak za idi au ko bingimazaan. Omingkano ay Tuhan, miyampay sa viabi ditasab ngavi, santi ngavi, isikay panagi, nga manak diyaw da kapanang katahwadan ngavi, miyagal do id konsikaan tagazo, mangazo zikoy. Kuasaan ngabi da suda, tabanong tanak na puno na kontugan, kasan kabaskos, azo sido imikatigan Tuhan, kasan kabaskos. Ototopot abitwa ko ay Tuhan, itovud da savyavi kabituhan, itinapogi, da dizono da abitwa ititak ngavi sumambayang zikoy, maza da papasondot di spiritu nu, da ditingavi miagal bahabaw umato, may da ada dida itingavi da mantakdagay, ditinan, omza, di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpuh dan iman patabusa isido, nasagak ko sa siminuang dahil kung saan daw, minagano isido dalote. Minanak da kapanang katahodan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi makikya ngavi daw, mosbos, nuwa iti savya vikaw, pangakano diti. Tu itino itinanko, ipatakon may montok Diyosu.
Idlahan miya gadi, ontok na pongo imakan min sa sodop, nano di sido isa sa van. Minsan po da minanak da kapanang katohadan ngavi, pinatak di sido kumadi magkikia ngavi daw, o mosbos, o nuwa iti savya biko, om panginom na mantad iti. Tu iti no, isa sa van di zaku, isa di batas kababagu om aiso kapupuson, ipatunguan may mantok Diyosu o mantok tugumo, mantok di kapahiyangan da dosa ngavi. May na iti, di kaandaman dogo. Ikatapatan tahom lati do ketumbasan. Itinapogi da masajikay mamalamay di kaandaman di kinapatazan om kinatungagan daw. Patakan sa diyaw ay Tuhan. Iloti do kapasizon om isasavan do kapamosisan. Manak do kapanang katahwadan ngavi dan negitan zike diyaw do kapadan de dumbangan no o menumpuan de diyaw. Ahudok ko sa isikay da sumambayang, da magi do ditinanam zadi Kristus, o timong zike na da do iso maza di spiritu tabitwa. Ondo mo ay Tuhan i eklesia no, paintongkop id patotongkop da pamagunan. Avito no jasido, did kapanuan da tahud sakaday, sangavian miyampay di Francis ipopdagay, i John i Bishop dagay, savyavi di fadangavi. Anda manogi iti pinay nga bidagay, inang kaodop iti kahansanan di katungagan. Savyavi inapatay id kasenan no, tayo mo no isiho dadi ninavaw da vos no. Kasi nidagay sa vyavi sumambayang zikoy, damyampay di hahangay to bito merit tina di kinoyngan, Santi Joseph Sabadesido, miyampay di apostol tunga bitwa, savyavi isangti, inakapaponsikaw diyaw idpo pusta umulan ngavi, kano sikinada di kavosyan da dumadi da sabi tumungkus ngavi, daid kapasizon sa lajur, mangazaw mabantog diyaw, maza dit anak no, Jesus Christus. Maza di sido, yampay di sido, idisido. Oy kinoy nganta matavakas, idi kopi saan di spiritu to bitua. Saviavi kebentuganom kapantangan nga diawno, montok so hihinaid, ay so kepupuson. Dadi penuh di mamamasi, naog maza da kapangyaan pengkinoyngan, katama zikoy da mabos. Tamaza iidisyo, abituano ang ano, mikot o kapamalintano, isapnu ay maan da ditan, meagal da ingkano da isyurka, takan da gay da tadaw diti, aloti isa tasasanga daw, ang pahiyang sikoy o hasa nga bidagay, megal dagay da papahiyang di suntob mamhasa mamavandagay, ang kada sikoy o vito red kay basatan, pagabasa sikoy no mantad at talaat. Pagabasa sikoy ay Tuhan sa mambayang sikoy da mantad patitikid talaat, katahuod da manak da pibabasan itadaw nga bidagay, da maza di sakaday da kasyanan no, pagabas sikoy da tamay mo da mantad doso, paintampasi mantad sa vyabi kasusaan ginavo, da masajikoy pangandad di kahansanan na bituhan, di koy katan di mamamasiza Jesus Christus. Ay Tuhan Jesus Christus, iminabos dari apostol nga vino, pibabasan timponon ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu, kada intong de doso nga bidagay, nga do idi ko tumbazan di eklesia no,
ketahuan da menak da sido da pibabasan pisaan I katanudan miyang pahizabno I mamamasi mamalinta mantok sohihinaid aiso ko pupuson. I pibabasan di Tuhan miyang pay Diyosu tamay mo. Kanunodi magitataak da tanda do pibabasan. Intangay idomba di kinaingan. Intangay isido. Imangidu di doso ngavi di pamagunan. Abitu anas sentob hodin makan demi sesedop di domba. Tinan za di Kristus magavita toko ded kapasizon salajur. Kanon sumambayang.
Noin vaguvan nakakan ditinanam za tapagan hogo tabitwa di tanakno. Magkeno zikoy do kasenan no ay Tuhan. Dan nuno ilamazon za miyampai tumakson di. Tamay mo sikap adadi no da do batos za paintantu do kapanabusan. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. Ituhan miyampai Diosu. Om ibalakat ti kenaingan tabakas kozo. Itama, Om itanak, Om Espiritu tabitwa, sumundat na da do idiozu, Om tumimpon miyampay Diozu so hihinaid. Amen. Ugadno, Om pabalo no, iapal tabasi da Tuhan. Di insan pabago, pagulo toko da Hozo Kovion, ada lagu kasih kita untuk bapak-bapak. Tidak. Bah, kalau tidak lagu, kamu nyanyi karaoke sendirilah di rumah, bapak-bapak. Sebab, ada juga. Oke. Lagu untuk hari Hozo untuk da mohon ku saya ngabik yo. Mantad tinumungan kuayo ngata denti. Mission, oke. Selamat hari Bapa. Hari Bapa, selamat hari Bapa. Memberkatimu, Sleepy Fathers. Do you? Oke. Jangan kamu lupa, hanya satu Bapak yang sempurna. Bapak di surga. Jadi kita ada model, kita ikuti dia.